operator ngawo ekwenza ingathi ngulona uhleli nakaka ikuyanga lixesha lokuthi umsebenzi kaSathane awuphelele. Thank you, Lord. Ngoba ngento abashumele kanjena sizimveza ezinyanela ubani abantu bazayo sokho bangumsebenzi wasongo kunendoda ebizwa ngoba uSathane lendoda inguSathane yiyo eyadala lesiwongo ama-definition nama-Satanist abadala ngesiwongo bathi basikhethela bona kodwa esilongo saphila usayinikiwe i-second chance kuThixo ukuthi ungalungisa iphutha lakho esilongo ungekafi. Thank you, Jesus. Funda mntanami. Yazi ngoba umanyibala into abanithishela kuphela sibala noShumayela. Funda okuba kuthi izulu elikhiliwe. Oh Jesus. What Marko chapter 13 verse number 28. Phezulu ngoJesu phezulu. Phansi koSathane phansi. Phansi komsebenzi kaSathane phansi. Umzekeliso ngomkhiwane. Umzekeliso ngomkhiwane. Verse number 28. Yes. Fundani kuwo umkhiwane ongumzekelo kuni. Fundani kuwo umkhiwane ongumzekelo. Asawuthe wathamba amasebe. Asawuthe wathamba amasebe. Wahluma amagqabi. Wahluma amagqabi. Niyazi ukuba ihlobo likufuphi. Niyazi ukuthi uhlobo likufuphi okanye lithwasile. Verse number 29. Yes. Kwakukwenjalo ke. Thathisele inceke Nkosi. Kwakukwenjalo ke. Okwenjalo ke. Xa nithena zibona ezo zinto zisenzeka. Xa nithena zibona izinto kuYesu okanye izinto zisenzeka. Yazini ukuba kukufuphi kusemnyama. Yazini ukuthi kukufuphi kusemnyama. Verse number 30. Verse number 30. Ndithi kuni inene. Ndithi kuni inene. Esi sizukulwane asikudlula. Ndithi kuni esi sizukulwane asikudlula. Zingathanga zenzeka zonke ezi zinto. Zingathanga zenzeka zonke ezi zinto. Verse number 31. Yes. Liyakudlula izulu nehlabathi. Liyakudlula izulu nehlabathi. Ewona amazwi akasayikuze adlule. Ewona amazwi akasayikuze adlule. Ala sizoshumayela wona kule ndawo. Alibonga igama likaJesu. Sizawudlula zonke izinto. Kodwa amazwi akhe uThixo ngeze abe ayadlula.